Inyuma y'aho Perezida Evariste Ndayishimiye wamenyekanye nka General Neva yagiye kuri X yahoze ari Twitter akandika agira ati "Nyuma y'ibiganiro najyanye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda baganiriye ko u Rwanda rutagiteye u Burundi ariko asoza agira ati abarundi b'umutima ntibagomba kwirara ko batamenye igisambo igihe kizaterera nyuma waje gusubiza agasubizanya ubwishongozi n'ibitutsi byinshi umuyobozi wa guverinoma akaba n'umuvugizi wa Perezida w'u Burundi Madamu Agathon Rwasine Yene akaba ashinzwe ibiro by'itangazamakuru muri Perezidanse y'u Burundi asubiza kuri poste ya Perezida w'u Burundi yagize ati babanye bariko barayagana nk'imisiba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se abaturanyi abo ni abandi bavuga n'u Rwanda bavuga ngo bari ku mbuga nkoranyambaga nk'imisiba cyangwa se iminyorogoto batukana berura muca mubona indoro bonka ese mujya mubona uko barezwe nta kundi ko ariho basigara se cyangwa aho basigaranye mu nama ya African Union imimwaramuhaza byarabamaze marukuru yuko baronse ijwi rimwe je CPS tuje turayibukiranye maze shyiraho imuji giseka vuga ati amakuru yuko Rwanda rwabonye ijwi rimwe mu nama ya African Union cyangwa muri CPS ari muri departement baba bagenda batora ibintu bigiye bitandukanye barabimenye ati aya makuru rero tugiye tugenda turayibukiranye noneho agasoza ashyiraho emoji iseka bigaragaza ko yabisize cyane yabigize ibitwenge ibintu rero byateje impagarara mu Barundi kuko bamwe bamubwiraga kubisiba ko bidakwiriye umuntu nkawe gutukana ari umuyobozi w'igihugu wagakwiriye gutanga urugero rwiza ni mu gihe nyuma y'aho M23 ifashe Bukavu umuyobozi wa Goma Guverineri Bahati Musanga yagize ati turamenyesha abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ko umujyi wa Goma n'uwa Bukavu byambo byo bigiye gusubukura imirimo yabyo guhera ku munsi w'ejo ku itariki 18 ni mu gihe kandi M23 yatanze itegeko ry'uko abaturage basabuye ibintu bagomba kubigarurira ba nyirabyo M23 iri gufatanya n'abaturage gushaka abasahuye M23 kandi kugeza ubu yamaze gufata Kamanyola aho iri kugenzura umupaka uhuza Kongo na Rusizi mu Rwanda mu gihe kandi mu Burundi leta y'u Burundi yakiriye impunzi zigera ku 10,000 zivuye muri Kongo yendi yishubati na subscribe kuri tubana amakuru agezweho